karong buntaga. Na, unsa naman ato ko rimos karon na. Saman! Mangutana na sad ta. Mangutana ta bay? Sige, go na. Na, mangutana ta. Sige na, sige. Ang among pangutana. On Saman. Lami. O Gilok. Sige daw. Saman. Lami. O Gilok. Sige nata istoryahan sa pikas linya. Hello. Hi. Hello. Hi, nako, ulahin na. You're my world. You're my world. Tawag mo My na barangay. Nawala. Wait lang Saman. Lami. O Gilok. Na. Hi. Hello? Hello. Yes, good morning. Unsay pangalan na to, kuya? Me you looking Pangalan? for. Pangalan. No, di ba? Sorry. Dapat madungog di mo. Oo. Hello. Dapat panugol, pwede mo part. This is me you're looking for. This is me you're looking for. Saman. tumatawag. Na. Hello, good morning. Good morning. Pangalan. Noraisa. Noraisa, taga-asa si Noraisa. Taga Tibungko. Tibungko. Oy, hello. Sa mga Tibungko. Good morning. Oo, di ba nakalakaw na tayo, no? May Tibungko. Mama siya nangutana ba? Noraisa, mangutana mi si Noraisa, okay lang? Noraisa? Noraisa, tigog po Noraisa, oy. Noraisa. Oh. Noraisa! Salamat ka. Oh, koyoy. Hello? Okay, tawag lang ha. Di ko lang ito ang number. Iskabarlu, Kimberly. Okay, tawag lang 0921-314-6549. Hi! Ano sa ba sila? Oy, mga mga gwapa kaayo. O kabarangay, pag Globe or TM ka, pwede ka matawag din sa 0936-134-4388. Okay, go ahead. Hello? Hello, good morning. Sa pangalan? Ay, good morning. Si Charlie, nandito daw kalinan. Si? Charlie. Charlie. Yan. Charlie, mangutana mi si Mo Charlie, okay lang? Okay ra, sir. Ang among pangutana, maunit Charlie. Saman. Lami, O Gilok. Lami. Ano man? Kaya aron ay pagiliwkan. bago ang lami unsa may buhaton nimo para maabot ka sa Makasulti ka lami. og lami. Ana. Pagilukan. Pero kung papiliun ka, asa jud ka? Sa lami. Kung makatagamtam kag lami unsay imo ang bation o unsay response sa imong kalawasan? Sa lawasan. Agilo. Right. Charlie, salamat kay Charlie, grabe ka. Salamat kayo. Murag delikado ka sa antibacterial. Salamat Dudong Char.